Yazi guys, ngihleli la ngiyacabanga ukuthi yazi some of us izinto azikaze ziza kalula. Azikaze ziza kalula. Thina abanye bethu we need to work twice as hard ukuthi sithole izinto abanye abantu abayithola kalula. Thina guys kumele silwe ukuze izinto zethu ziqonde. And if ukuthi awulwanga okusho ukuthi lento efisayo usoze wayithola. Njengoba ngisho nje guys ngoba mhlambe ngidinga ukudatshukela noma ngidinga iphithi, but abantu abangaziyo will know ukuthi konke enginako manje nengizama ukukufeza nganganako before. But angizange ngize ngigive up. Even ngisho namanje ngisaqhubeka ngiyazama noma kungekho lula, but angeke ngize ngigive up. So nawe ke if ukuthi ufana nami ngiyacela ukuthi nje usebenzise inkani okugcina ubone ukuthi izinto zakho angeke ziziqonde yini. Yebo angakafiki la ngifisa ukufika khona, but lokho enginakho manje bengingenakho before. Hey guys, ziningi izinto esidlula kuyona kuzona nezinto esibhekana nazo empilweni, but if ukuthi ingqondo yakho usuyitshelile ukuthi into uyayenza uma ngiyenze